Le, tas sekali lagi, Le. Ya, Kak. Kok gimana ya? Tengah deh, Kak. Yuk pas di emak boy, pas kata cek sibuk. Udah mandul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laku apa kena? Ya dok man, kopi Andre. Kaki dem aja ya. Ya laku amat. Pasal aku melulu man. Sambil long boleh. Maka pas daerah medul. Jaringan kok tak bujang boleh. Tanggung jawab lah raja. Munung kok tak lako. Pas apa saya kebiayangon katang bini. Iyalah bener kakek man. Asli nama kayak abek posang. Odik karo aset lerset ngelekan nengan. Lu, piko pian dek rem makan nak minta dek rokok. Bodoh man, keng lu sepal saroko. Edi masih ngucap bodoh. Ya deh. Lah tau saman. Tos apa repot man. Nduk umat tinggal bodoh. Iya kerokok lah. Kok benih keng yal maruyal lah dul. Engkau odik lah ngucol apa badan nah. Tak lang ko abdi rokok. Yikeng laji yang kok mampu nah. Iya man, kelangkong. Iya. Bilang kok gimana kada laku ya? Iya man. Tengah man. Oke. Ini terema bi kaki dul. Ide rumah pesto laki mat. Ditarema. Cuk darman kena beri. Ya benih dek remah dul. Keng gele tak nyaman ke darman. Benih sekalian duka le jua berikan kok ben kakek. Ya mon kita ndek. Tina kok sarok. Ah, Dah inji dul. Po, may bas na kuro ko tungani bang kana. Cek biasa mun matinggal bandul mawir yang rokok situng keduain. Ya keng tepan beda din. Kembang ngambong kana. Jadinya kerokok din. beri darman dia. Mata ngebele kakek man. Apa din? Yung cek gini beri darman. Pasar apa kapan diberi darman din? Seporan namat. Makin koreng tandi. Engkau aja ke ketang beten dari rezeki si subhat. Maksudnya din? Pas kita ngerti kakek man. Darman rolah kon yek proyek kan.
Teti rezeki tak bersih. Oh, mela nemu apa kaki Din? Berarti ya coba penyakit hati, Din. Penyakit hati derem madul. Ya iri bentengke. Bahaya penyakit kaki, Din. Mangka ada dokter spesialis yo. Ya munda yang itu mau butun bibir kaki Din. Male ambu saja gau Din orang. Letak karo anungku kakek. Cek manggan nah. Teng de teng bah keluar terdunging. Sik katunging datang ke tibi. Pas apa mun beni iri? Saporan na ya Din. Makin kok keng lalebur katunging. Kok tak biasa aja gau Din orang. Jek Budin. Pas bila si ambu aja gue dinoreng. Pas tahu Dun. Hurrah! Mbak Piroh, tetangga, WhatsApp audio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Anu le, engko ya badai romana kake. Andi parlo. Kencan bini na kake makat alako. Iya. Beda apa, Bu? Anu le, engko terongin cuma bese. Watang laki andi tanggungan ke orang. Lade pak kacencina. Parlo berempat, Bu. 3 juta beda yang. Bada. Ila minta kan ya bini dia. Oh iya le, tapi kok tak bisa tuli nyerah le. Takut bi kaki ke parlo cepet. Ipalandi lah serai, Bu. Oh iya le, sakalangkong ya le. Iya, ada pada. Dek remah centang laki bu. Iya iku le, suruh minta ke kakek. Dan tas kalau ya bu. Iya le. Ya bu. Sakalangkong ya le. Depan ada bu. Tinang kok lemulia, pulan besen reka parlo bi tang laki. Bice kepurun na bu. Canam kok ke keluar kina nase. Lah tina tau sapot repot kok karo parlo riang. Tina le iyang kok lemulia. Ya bu. Derma le. Beri bila dermanya. Beri kak. Alhamdulillah. Engkau asli na todo sale asaro kade darman dia. Harap apa kak? Pulang engkau lambe pana kecak kade darman. Lu le. Kakirip pa nala ko tahan ni. Arabatin sapeng. Kakimi pasandingan dengan kuliah. Kim pas terota tiapa. Muncan ko na tau sa kuliah le. Anan ning tani nga kakiriya. Tau sa kentong mimpi kiteki. Cering benya wa ita ko ta besar. Ijazah satu tulay makalama roto-rotuar. Salah markalakuan. Yang kok pada tak kecak, Kak. Cuman Satya. Nyari kelakuan geng lakar lacek malarat deh. Manterabe ki nemu jalan si gempang. Cuma ada iya kak.
orang ajar ya oleh na ilmu, tak kira oleh kelakuan. Jadi abe tak kira kas tak ajar, makilah dibudi na tak pasten mulaku senyaman. Paling enje abe andi pengetahuan. Ya Tina kak, cek kepikir. Sepenting kakek setia bisa nyerah otang. Dek buding kakek cek kecak ke orang. Yelang kok ke tanah kakek banyak kayang. Jangan kena. Dia mi cek lakun na si nyuci mobil. Pulaking takut tak ada orang tahu candik mobil anyar. Pas korotanya ni apa berlek. Keng geluk cong. Loh, mik mati aja kena. Ya kalau kopin kak. Bismillahirrahmanirrahim. Keng mari lampu lah, aing nih macet. Enjeri ya kak. Keng ngarap apa dia? Yelang kok kaya masak kak. Pulah keng dari keran nana. Waduh, keng bede mate. Lepak karo anungku kakek par muni katuen ngatuen. Iya kakek katuan goreng pas pada benar katuan ka manuk din. Lu par, darman lo keng pasal aku apa? Mak kelar beli mobil apa? Tak tahu din. Sambil mia tanya kangko. Cek kaki bentar man ria sata tangkeun. Minta langsung ngetanya boy. Beni de remma par. Ya besaki bingko lakon darman kita sarang. Aning kulin pasti kapiaki. Si meli HP telekan 20 juta. Si meli mobil. Pula ke ngarajo. Jadi tak usah ngurus rezeki orang din. Rezeki orang Arya tak bisa teker dari lakona. Banyak orang lakona salah. Tapi hasilnya tak seberapa. Sebalik, banyak orang lakukan tenang, tapi raja hasilnya. Ajalah takaran dari pangeran. Jadi tak usah kairi, ya tak usah keberde.
Malah tak ditipu penyakit pikiran. Benih keng iri par. Engkau keng ngebele. Engkau keng ngebele par. Engkau keng ngebele par. Lah tak ro karo anuku. Jo pas tak gelem kamaran kaki si nyuci mobil man. Pas kerotanan beruk. Jadi macam tak gili kata nina kakek reka. Encan siapa? Are. Are. Beda apa, Kak? Patut tempat penyucian sepi pelanggan. Ketika ngecuci rok maroman na. Kelar meli mobil. Aning tak kelar ngibu ke tempat penyucian. Apa kok, Kak? Lo torot lah. Pahanya kakak pudin kakek. Cok keng lada iya juga. Cok keng ngake. Yelah, mau isa sarap na geluh, wa nasi lah masak. Kan ki jaga ya. Pak kira dul. Keng tang perjalanan terganggu oleh hak Cina Pudin. Sidup ngendup engak maleng. Maksud tuh mat. Ki buru Darman nyuci mobil lah. Akarana bi Pudin pahe pate. Habis ada ya Budin teh mat. Ya bener rocan kaki ru dul. Orang mulai capok penyakit ate. Iri ka boleh tatangke. Ada dokter ah. Tak untung saja cara. Ya mundi ya tening tora Budin re mat. Mah beri pelajaran. Malah tuli ambus lah ko ngabrek ka kodin orang. Mak karo gongguk kan gak kemat. Ya kau berdekat sepakat dul. Deji bingkos dan tos tertan.